Ner malaken yam be akmal ka Nuer online TV channel update bana linga bana jalinka kwi maiwut pagaak jikow nasser dio je take right ni ti channel linga lungo no take a miche to ki take a korum to kam kume SSPDF jang ki SSPDF entere which kapagaak menteka jikow ka do ba chalat ke jen go shikor ya to kam dien ka spele mayo ki ke jeshen bor gore jen o ba ye nyon manan le ro do gwada me so men cho the lat ki man le ro de so chana update mto chana je linkedin dio je shikon dia tan gon lat ko den chana ke ling bu social media ki shikon news chana kan tin lat manan to ka jikow men to ka paga men to my would but tell clear information so bane update and bane jelinga go ko dob dan de kon linga ja mi jiram jidit kan war online TV channel gorje en go jender subscribe ko de notification be alde je twain ko de lerti de kan chwa mala shub ke je bane right ko query ka me dane shito rei wich ka je ko an wala shang wal badda ka fay ngwan ron kina dangro jan dangro de yech bane me beje nywa ka yekel ka raje shi kon diala linga no te kare mu shito ka je ko kam di ni jani kana bon Nuer wayami te groy mishalat bani kwer suf ke South Sudan United kwerian te ka part mishal suf me rai ke wudi ke Dixon che rach ke news media tangwan outlet channel tangwan so jow de jaten but ban je men ling na wala chana chan male ro gwa chana je kon linga ngum chora lat ki ngum tuok okay kenya am go je no be no map okay bana map jikow ki google map gwa dan tuok ri goten bana kenen kenya man bana ngai gwa ta me ko kon lat ko dien let ko dien re ro South Sudan an ko ro tuok wala me sorry ko ro tuok pan to ko jikow gwada me baje no ye in a minute na me pagaak okay na me maiwut so maiwut jala county men dini janon pagaak te pin maiwut jikow ba te pin maiwut so these are the places okay akan got tini so mi kono kon nasser bana je no nasser ba te kujimi ban jo je kor so te gwada mene so it's around it is around there gwada me la maiwut jen center dan ten wadi altikaten ko jen la ngar jela county mo men ku dor diality ku gala de pinde so jiko te pin maiwut pagaak te pin maiwut but pagaak jen la base dung SSPDF te ko gwamana okay so jen gwada altikaten te ka pagaak so pagaak jen men so we are distant maiwut kana distant jikow ko rom ko wadan ka pagaak so gwadan tiaga long jikow so neme tiaga long okay she distant me the distant thought so men chodo kulat gwasa me ke kwiko recheto chala do jen bon metot ka do bran chalat ke je ka bon mo bon Nuer wayami kana kontin she wanna know bike jiko bikana yan match ngame me bendit gwada mene okay name jiko okay yeah this is jiko okay name jiko so name again Subar River chale baro river kwich Ethiopia chale ngade chale Subat role South Sudan so government to again ala ko Roma somewhere okay Roma somewhere name to so there are a lot of people there government ala jiko te somewhere on here okay ala based SSPDF ko SSPDF chiga ka dobran chala reje chikana kemno wal namone ke 2019 chikana kepka spell mayu I don't know may have been correct or not but I'm sure no government in a day de kumten la de kerme yadit ko gwade wal ko ngai kono no ken tiaka long ke pagaak so pagaak gena gwade mene so in pagaak
ala area pagaak me kelu mish kuji na me kelu rup so tene tete totten so de konen gwada me na men okay this the ne na me jen chala jikow yere jikow men yere jikwa so na me yere jikwa di ne take a keg di albo won tong mi so na me pagaak so pagaak take a border dum South Sudan kan Ethiopia so jan dan ten de kon bridge den je somewhere on gwada men la bridge dan en ku yeah, we will see it somewhere here. Men ku Ethiopia kene South Sudan ku jela connect. Okay, so te tenang guadamo. So men gor kon ban ngai guadamo nema ke liu rup so mechi korsha tuɔɔk kana tuɔɔk here ka dobran chalat ke kana tuɔɔk ka jen area andiality kire rup cha tuɔɔk guadamo ne ka jikow so jikow te ni wi year so cha tie ka wi diality so jen kule teka na mene jen jikow na me so we mean that talk somewhere around here jen koda na chalat one in contin chikor matoka wak ke ngwene she kuma espele mayo I repeat espele mayo watel mi chikana lel but ke je chen bor gor kano kan jikow tetka kuma kirma yadi la SSPDF chajulat bono kor sha kor mi cheka dobaran chalat kaje tele full detail about it but jen obi anga jen mandan le roda tuko gwada me ka jikow okay tege jikow gwada mene ko ne mene jen yer dan jel na kaje so teke jikow dung South Sudan ke jikow Ethiopia so ku yer ku jemi jikow South Sudan jikow Ethiopia te ku jero DNM so jikow Ethiopia te somewhere around here te around somewhere here okay it is around here ko jen na me jen kubri endanan ku kwalo ngok la shara me mijene ka kurgan one of ngade Ethiopia province so miche jienten bi ngok bukulo benu ka jikow Ethiopia but jikow dung role South Sudan te around here so they kon ka jekte ka somewhere here but due to flood ke tam dana chirul ben ki ka tot la na jienten बनाव chingrar gwadmen so en jikow me jikow trar men kulete to rob ki men te dar mala dung South Sudan tene de ni SSPDF tene la de ni kirma yadi so jan danen le ron ne ke nyamna mo so ala koron ci tuɔɔk ka dobran shalat ke je wa je chen bor Canada content ci ono no de kan ga ke SSPDF sit ke men ci tuɔɔk re we kan nasir chachu peleno tele more update about it kamana le road but mite mishiro lat no beje nung ye ka dobran ci tuɔɔk je ani biya te mal ban jigel den bye bye